Laeng ti peges ni aya nalawag unain ngalpit mo ken ranggas alaman biag ko sa wem ti pamuspusa tapno mabalin ka lipaten mo imnas lipaten kantunwen ngemadak tuni diay tanem ngemnoitan saan na mabalinen di na kad pagtutukin yan tangay siksikatin na kay ayatin lipaten kantunwen ngemadak tumidiay tanem ngemnoitan saan na mabalinen ay itdem niyaya di na kad pagtutuken yan tangay siksikan